na za nkukọ no de chane eni di ntia no nkukọ nketenkete ejese nkukọ no ni bi swa but nkukọ no dodo a de be ma no eno ensu bebre ye de o ma say o backyard wo betimi aye no nkukọ no ewo ho eno ye de o wait your appetite bi be ka say appetizer say be ya woni beji nkukọ no wo ye no mo no ne anigye ebam na me nanu mo amo kanokore ukọ no yira na maame aye Ghana akukọ na wa don sa tunu odia dan kra no ye no problem na solve ha dan na maame aye oboni bia bone no afiri ho because ye nkukọ de yie na enwu ase ye timamu ha na nkukọ yie na ye ntimi nya nkukọ nti eyewura John Dramani Mahama de say be ya obema wo interest akogum no ewo say sa nkukọ nketenkete no eba okay ntie me ya nde kra no Nigeria woni se be do so pa o fa Nigeria America na odi America gina ho a afini nyina ye bi nkompa nkukọ America bewe 3 kilos ba oba Ghana no fa kojo opon ana Kwame Kumi afini nyina no owe nkukọ 14 kilos na Ghana ni no ono nkukọ no owe in excess of 11 kilos nso ye nkukọ aye ne ha no domestic requirement or domestic production ye ne ha no ni nyina okabuma extra 5% kakra bi ejeze na aka nyina ekra from no enti akukọ nketimi no ba ama wuwani aje nkukọ ye no ho we yani ajibi ho na enu achi nso nhihye aka efa nkukọ ho ene akua yi nyina ho a aba mpeso de ba no ono so odi aba enu ntini ye benya som nkukọ nketenkete benya som ye benya som pa ye benya som na Ghana fo ya krado nkukọ nketenkete ya krado pa ya krado pa ebusia ya krado coordinator Mr. Subontin ya krado wesi afidi yenja yan ho kra no baga waya na mejemeti da man kokon ketenkete no afisi se na no ho dasede abaye pi afisi se na no ho dasede abaye pi osande seyehwe nkokon ketenkete da omampeni nsade ho na mo wodere bana ewusia oye yije oye fe oye yije papa oye yije no oye fe na se yemi ayadoma ayeye kura former electoral commissioner owo Kodwa Afrejan papa okofie no wan kofie de orukofie na sabe tafeche wakatre fie kwa okono do sabe coach what award yes bishon hura bad na wore ye ebusia nyeri na no yesko but oya dwe nyansa keke that is kakaba na malabo opa osande nda na aya kwadwe no achenan waka ho batin na ni twa no man achenan obeya mo me former head mistress baka chere banche no physics wo osiwo nsu nado yes nsu nado mo hian de ibi adaje na dakoro kakraba na bi papa ado ho osiwo we wo montoton abai ekwa mara popra na eliti ebuo na wo fakobobo ho ya bi na adaje dakodo ho na yin tebushafo ebrasa oda hena nkasa ye boye ho na da manko kwa nkete no so kama anko tinda nche bade sami wa shase ni ibu no
sɛ ahia na ɛbɔ ɔbɔ sɛ ɔbɔ ɔbɔ abirɛ hin o sɛ ɔbɛyɛ na ɛdan a ma ɔbɛyɛ no nfa nyɛ hin ma yɛfa yɛn ho hyɛ nkokɔ nketenkete no yɛfa yɛn ho hyɛ nkokɔ nketenkete no ebusafo ma mɔmfa wɔn fi ɔyɛ feed Ghana project ndo na medoro kɔ ɔyɛ asen na adanseme ɔhena ɔhɔ wetwa no mo bi a nokwe na no motu no abɛyɛ adza ɔdɛ menye obienu nyinaa yɛ bɔnsɛm yɛde mo ɔhen no usane galamse hyɛ ase no na politicians na yɛnwa sawon politicians yɛnwa sawon odu baabi na politicians wɔda ho ndia wɔn hey galamse nya ahen bia ahemfo na wo masase ahemfo na wo masase o nya ahen bia nti sɛ galamse no wasɛm no waponi na asa na nanom ahemfo oye na ɔyɛ na natwim barima a ɔyɛ asen danseme hen na na adama sɛ awo politicians wɔrebɔpal galamse no ho sɛ wɔda asan ahemfo oye anhye ɛbɛfa yɛn wadwen nti ɔhene mɛnte nkete sɛ wɔ kurom hɔ na task force fo mɛkyɛna sɛ security fo ɔhene na yɛ etwa no mala kɔ ne bɔ no da galamse na nkɔfo no musuma de wɔyɛ ɔhene yɛbɔ hwade saa me na mo nkwanda wo maye galamse wa yɛbɔ hwɛ sɛ bi so na mo nkwana no so yɛbɔ hwɛ ebusua wɔse wɔnwa na ɔnsɛ mo ka kyerɛw ɔyɛ fɛ kɛkɛ na actions na wɔkɛyɛ no wɔ bushi mo no ɔyɛ fɛ kɛkɛ ma yɛnkɔ asen ɔyɛ danseme na yɛnkɔ hwɛ awɔwɔdza na twum ba ma no ɔnye national security show wo bia wo kɔbɔ no wo show ni yɛ fɛ dodo wachichi galamse me saba na wachichi ɔyɛ wagigi wɔne insa wode bonsu no generators na da wode bonsu no ebusua ma yɛnkɔ hwɛ bi na yɛ ba yɛ di nkɔmɔ phones de yɛn fa nyɛ you know, I can't. Don't move to the right. However. No, Monko. Buka bien kwata. Yes, copy. Nasa me do akra nso ne. No, hold it. That is not our job. We are here for two purposes. To let the world know. Copy. Yeah. I know your issue.
eti ebusia na ne show ne yin na ne twum barima oye asan danseme ohina o ne show one yin na sa hemfu ina wonyin na security yakor da ma ohini wetu da man mo na ya hodo tuntwa ya hono twetwa wo bom yan ekor da man kote da ya hono twetwa yinya sem bia bio ntina na ya bada wase nana ya da wase mu na adwuma ye osa na nya himfina na obi yakokudiro atedam na wetu da man mo no na twum barima na himfina na obi na makokudiro wetu da man mo no na se aya hinu wo krom sa sinzo ye wodi ana nya wodo ye buhia bi woni dimpo na woda man na ye hinu kote za e wodu tum wasu ekabi oyeye wasu fanko on famlo wa shayi na wadre bawdo na wo bawden tina na twum bama wanu mototu ne de Costa Television and a percent focus ya bo wabado papa you know asen for the degeta ho so waja atum ya da homa se waje degeta na atum pa anta ne pe bebia wo bia nana twum barima ya bo dire bio nana twum barima ane pe ya bo wabado etwane molo ye pa ai na security fo humo na adwuma papa humo na adwuma na ebusia sa ya kada bin semina na ne ya kai de side ebra so odo man gani na yakul ibi amfada pasman kunya ma ibiso sabua ontre nsu ibi amfada pasman kunyo adani ayensu nsu ya oba bokonyako water works one nsu na ya poto besisa konyako water works we cross the down yes konyako water works we cross the down konyako water works we cross the down ndo yejwa no okaji da mo we cross down yale na wa kama enyanum a wo gomo east gomo west east na agura west da mo bonu ni na konyako water west no so plan hunsu sese wunyansu wonom na mami batampa abata na yem sesed professor jena no poko ajeman wa sure politank ye kuma oda kama oye ayifu da wanje wa sure politank da kama agura east agura west gomwe east gomwe west for the wanje na wo hosin won pumping sunungum no mbu ne kakakra inti se gerem se yinti dam na konyako ayen sunsun wanya pato na won krosi oya konyako water west won krosi na inti dem point tank ni skai you to find me before fran inti bo holi ya warkara pa bo holi obu afufa obuti sikanu yento fa ye bibi fofra na nti ye hu abor ye hu abor a han ye bo ye hu abora ye dere bo ye hu abora ye dere bo
nti ye dam ne hen kar kwan obeye de no wa ya ma hen hen kar kwan obeye de no wa ya ma hen sikana odo wodi e bibi foforo mampuntu okwankan de ye de senichi is called topole tank is the kisisi borehole ye bede yakuyeyim ebushafo ye bede yakuyeyim bia na hekuya na yebo politicians yebo halapai ayakuya na wo abatero wanya hwe 4 years hunu hwe 8 years hunu hwe wanya hwe na sikana la wodi ya bibi papa wodi ma sikana la wodi ya da kasa ya said no wodi sese wodi ama him ya bere ya kuyanyim ntebu shafu reset Ghana na omampen jonja manyi mahama fo yin kweja odabotu gwanu ebusia waso reset wadwen yes reset usubana reset no kra na manse samra waso abrabom osande nye Ghana nkoti nyipa da yetim na so ode yesese yinsu na hene ban nyipa yetim na ode yesese yinsu na hene ban na si asese yinsu na hene ban a mayibu hu ma ebetirem dama ya asese na bana ma ebetirem dama encho edan ye na municipal assembly o sabita fete yinfo no wonte bo no dubi na sisi ho we be sisi ho woda mo de awo na etebo ni do ha bebi egu wura no ye sisi hide amo eba iwura no fugu container nim wo kwa no de wura no de kugu fom ho na wore ye akwa na de wura no de kugu fom ho na re ye na kwa na wa ye kwa no woda mo de fadamo kwan do ni do ha na afo se benku ido ha na afo nse na wo de wura na kugu container nim ahaso fo wura ngwa amrenyim yele dabi yakwala ni ekwana enem na de iwe na akobokwa mu opo ni yada ho yeko ho na ye municipal assembly district assembly another ye assembly man ana ye ya ho de wia na hekura na ni we nu gba na jumla ye fo mama fonko ni we nu gba na jumla ye fo mama pra ho na nu kugu ho jumla ye fo do wore bugu ana jumla fro wodi wenu bugu ana ye tonado wa brogom aha ne ye tonado wa brogom ifi no wa aha ne ye aha ne di wenu di gugatedum na se chief executive the president in pay for work ebusia yenya ademo wa hiala busum bia be kwasafodwuma meme keni be sese yemfuchi meme no de weyi e be sese yen gatem aha heda aha ne no so mbe no so ya hwe MC we finifie no we biti gatem agbegom oda man na assembly member etwo etonade etwo bi no we nti gatem no the regional minister no biti gatem de man ya ye hona reset Ghana bushan reset wagen reset usuman mewie namom anepe wadandama menyuti nkomo no Ghana Meteorological Agency da wadab no bisho yehu nda nepe me mbebe eboko namom teniye na sesewunama ansa na efifie se efifie so ekwehwe Facebook ana hwe YouTube amsere wala frefie no ntotwe no wan ka mo fa ma o sande ana nansa anoda na wodu gwede mframa kase bi ofi Nigeria oreba no sunsandare na anepei yehunu wo oye igwe ha no na obi ye da mende ebe de yehodo nsuru mo abaya ayin odu bebi ewie bobo kakra na odu bebi so a mframa afa kakra enanu ma owo etifidu manto mede no kwani obabe kakra osane nsuru ahonsuru obi je yi mo ato onye de hene won panu na mo soro gugu orogbo ewia orogbo ewia kaka aka ruje mu no nti no so ya hye no so na mom hene won panu na hen temperature mo beyanyi okofama 24 degrees Celsius na ta temperature no mo beye win wa kofam mpanyi no okosora 30 degrees Celsius
ebusua yende yen wodo na ye mbo ye ho na ye hwɛ dɛ mo frama no ya asa wontala ne mu yedu ha ma awo no anko mu wa so panya so nyatra ne nsa wo wala na ahye ha ama awo anko mu yana ye kwam no ye ne temp no okofoma obey 22 degrees Celsius na one the onsada nye bibi kasibia na mom okosoro da obey 32 degrees Celsius na ta no so ho kakra obaba osande insuru bugugu ho mframa bafa so tedama na okere temperature bokosoro 32 degrees Celsius ntebusha no so yense no so echi hena ewo etifidu manto mu no yenhwe de se yen temperature wa akofom kra no oye 23 degrees Celsius ne mum okoso da oye 32 degrees Celsius in kire de ampa nsuro boto etifidu manto mu no awo no wom mframa na bafa kasepa awo no bebem ntino ebusuafo owo na no so ya hya ne so na ya de yan wodo ebusua yi da anpei Ghana Meteorological Agency mpeinfo wode bay the weather report nti yenhya ne so na yendiri fefefe na mfa mo hena nkasa wo hena brabo akonaba ende fitanepe akisibra yade bokonde enwa bi sesem bia baba bia no yade no sunsuado yade babrahum ebusua no fansi menyina do na manda wase mmommo na hwe na masse da so nkono mfa ma oye ebusua kuwa ne pay waye ho pere ho adom meche MPA the say king of the universe inoyi finger linking edwo ku ba sen ba nani na wusomasen so wusomasen da na no mu ma wa hwe mu na hwe survey professor Emmanuel Kwamle Banfoji and pay asida sonko onkomo asida so onkoma oye ej wa gbo edwuma ma edwuma su da ma so na onkoma oye Francis no so asida sonko onkoma oye Jobo no so pe wa gbo edwuma ma edwuma su number 1 contractor oye bibia okwa ha beti okwetiri beti na na makoye nti ebusua manda wase no mu ngbe na hwe da ne pe eba fam ketikeku asorba kofi